Slobodno se čudite stilskoj razlici u thumbnailu i naslovu između ovog i prethodna dva klipa. Ima objašnjenje. Vidite, cilj svakog youtubera je da ima što više sabova, pregleda i tako dalje. Ako to želite, onda je najbolje da kopirate uspješne youtubere. A ovo je nešto što svi uspješni youtuberi rade, tako da to mora biti ključ njihovog uspjeha. Međutim, posle dva objavljena videa, meni se nije isplatilo. Pogledajte ovo je bedno. Očekivao sam makar 300 nakon ona dva klipa. Među ova 62 su već moji mama, tata, baka, deka, seka, oba moja prijatelja, 4 lika koja su slučajno kliknula na sub dugme umjesto na dislike i svih mojih 12 fake naloga kojima lajkujem sam sebi klipove i pišem pozitivne komentare. Razočaran sam i ne mogu više da trpim ovaj neuspjeh. Kada bi samo postojao klip koji može da opiše moja trenutna osjećanja. Ne seri jebote, vidi nakilost! Ma ne mogu, brate, akijetje, brate, lik! Neće igram ovako! Zebra, ne mogu, brate! Jungle difference, brate, GG. Da, dakle izgleda da nije fora u stilu thumbnaila ili naslova, nego u nečemu drugom. Ali u čemu? Ne pada mi na pamet ništa osim popunjavanja emocionalne rupe svojih gledalaca nastale usled upornog roditeljskog zanemarivanja. Ili surove eksploatacije vaše potrebe za pripadnošću grupi. Šteta samo što imate previše godina za to. Četo moja voljena. Dobro, znam da je fora zapravo u tome da treba češće da izbacujem klipove, ali šta je onda s ovim likom? Za 12 godina snimanja, Pilki 27 izbacio 10 klipova, a vidi pregleda i komentara. Kako je to njemu pošlo za rukom? Jedino logično objašnjenje je da je za tih 12 godina, umjesto što je pravio klipove, zapravo pravi ove fake naloge. Ali opet, nije ni to baš lako. Izgleda da u svakom slučaju moram nešto da pravim. Zamisli, moram da radim da bih imao. U redu, hoću. Pravit ću klipove, malo češće nego Pilki 27, ali ne više s glupim thumbnailovima i naslovima. I to je promjena na kanalu koju sam imao da vam saopštim. Sad idemo na današnju temu. U ovom klipu će biti reči o Axolotl. Valjda se tako pravilno akcentuje, nikad nisam čuo nekog da izgovara ovo na srpskom. Axolotl je vrsta repatog vodozemca koja potiče iz jezera koje su se nalazila na području današnjeg Meksika. Inače, Axolotl bi sa astečkog moglo da se prevede kao vodeno čudovište. Fina prilika za clickbait naslov, propuštena. Mogu biti raznih boja i reproduktivno zrele jedinke mogu biti dugački do 45 cm. Axolotl spada u neotenične vodozemce, što u ovom slučaju znači da za razliku od nekih drugih vodozemaca ne prolazi kroz proces metamorfoze. Ima zakržljale jedva vidljive zubiće koji bi se razvili da se proces metamorfoze dogodio. Axolotl ima i spoljašnje škrge, kao i ograničenu sposobnost menjanja boje radi kamuflaže. Spada u kritično ugrožene vrste. Postoje ljudi koji imaju Axolotla kao kućnog ljubimca. Nemam izvor za ovo, ali sigurno postoji neka studija kojom se utvrdilo da među njima nema ni jednog ne-hipstera. Pominjanje Axolotla u vezi sa temom o ljubimcima je jedan od efikasnijih načina da ortodoksnoj devojci ili dečku na vašem prvom dejtu odjednom iskrsne nešto hitno. Ili još bolje, spomenite da imate Axolotla kao ljubimca na slavi dok vaš trikam pokazuje fotke svojih šarplaninaca i njihovih štenaca i čekajte reakciju. Mislim, to je čak gore nego da spomenete da vam je omiljeno voće mangostin ili da slušate Abet KG. Ali šta znam, meni je ipak zanimljiv Axolotl kao ljubimac. Interesantniji nego ribice u akvarijumu, a opet manje jeziv od zmije ili tarantule. Šta fali? Postoji mnogo zanimljivih činjenica vezanih za biologiju Axolotla. 2018. godine je objavljena genomska sekvenca Axolotla dugačka čak 32 milijarde baznih parova. To je za sada druga najduža otkrivena genomska sekvenca u životinjskom svetu, posle australijske dvodihalice i 10 puta je duža od ljudske. Axolotl se koristi kao modelni organizam, što znači da se intenzivno proučava da bi se razumeli posebni biološki fenomeni, uz očekivanje da će otkrića koja se tiču tih fenomena dati uvid i u biologiju drugih organizama, uključujući ljudski. Na primjer, Axolotl se koristi u studijama koje se bave proučavanjem urođenih srčanih mana, jer jedinke sa određenom genetskom mutacijom imaju nekucajuća srca bez formiranih organizovanih miofibrila. Međutim, odlika Axolotla koja najviše privlači pažnju je njihova sposobnost regeneracije. Prilikom povrede, rane Axolotla ne zarastaju poput recimo ljudskih uz formiranje ožiljaka. U roku od par meseci, Axolotl može u nekim slučajevima u potpunosti da regeneriše rep, udove, centralni nervni sistem kao i očna i srčana tkiva. Prema jednoj hipotezi, uzrok ovakve sposobnosti leži u njihovom jedinstvenom sistemu regulacije nivoa makrofaga, ali ovo pitanje je i dalje otvoreno. Ponovo, ovo je treći put u posljednja 2 meseca. Prvo palac, pa uvo, pa sad i ruka. Šta si sad radio? Doktore, šta da vam kažem, igramo buraz i ja hiperrealistični 8D Tekken i on uzme Yoshimitsua i od rukica, lagana čuprica. Znaš već kako ide, počni da piješ odmah, 2 puta po jednu, 7 dana, i čekaj da to izraste. Znam sve, hvala doktore, reši. I pripazi malo, čoveče.
Nekad, dok smo kao vrsta živjeli samo na planeti Zemlji, ljudi su nosili proteze za omakve stvari. A šta je to proteze? Nebitno, samo idi. Previše sem dobro, danas moram da se spalim. Neki od vas će možda za ovakve ideje reći da ne mogu biti ništa više od naučne fantastike, ali razmislite samo o tome koliko se naš život danas razlikuje zahvaljujući napretku nauke i tehnologije od života ljudi koji su živjeli na zemlji pre recimo par hiljada godina. Zamislite kako bi reagovao prosječan Feničanin kada biste mu rekli da je uz pomoć tehnologije moguće komunicirati sa nekim koji danima hoda udaljen od nas uz sliku i zvuk u realnom vremenu. Tako da treba biti oprezan sa tvrdnjama da nešto neće nikada moći da se ostvari napretkom nauke i tehnologije. Vjerovatno nam mnoge stvari koje će u dalekoj budućnosti biti osmišljene ne bi danas ni u ludilu pale na pamet. I realno, veliki broj njih će biti dobar po nas. To bi bilo to za ovaj video. Nije mi bio cilj da kažem mnogo o aksolotlu, već pre svega da vas upoznam sa ovom životinjom ako već niste ranije čuli za nju. A ako već imate aksolotla kao kućnog ljubimca, samo mi napišite u komentaru koliko pregleda i sabova ne smijem da pređem da biste nastavili da gledate moje klipove. Čuvajte se svi i ostanite na najbolji način zaštićeni od mainstream virusa. Pozdrav!